why does time exist? I don't know. Binawaputa na ba, ganun nabuhat ba na sa tao ng, kung kita may nagbuhat na ng ilong, ano nakabawa siya na mo ng oras ha? Kung interesado dyan ka muhing mo ng butang ha, yun mo dyan ang kuan ha. Oo, ya. Paghirap ka. Nga usap na, di ba, imagination na ilang gibuhat? Oh, imagination. Oo, mukha ni. Mukha niya yung... What's up guys? Welcome back sa lain na po nga video. So karon nga video, sa karon nga vlog, unsa ka Pangutana ta sa atong mga kaila og why does time exist? Ngano ka sa may oras? So ato ni check guys kung unsa ilang matubag og tara ubanta. Let's go. Apan kita power on ang Pangutana portion. Let's go. Bisaya ko is reto ko. Ngano na why does time exist? I don't know. You don't know why. Kay Bao. Yung Pangutana. Why does time exist? Time exists because it gives us more time to time. Hatagan tag time na tag oras kay aron hatagan tag panghuna-huna kung sa tubuhaton. Og time exists kay aron hatagan tag mga panahon. Di masingon na time kay oras. So panahon man pud na. Tag panahon para maghunahuna. Ang Pangutana. Tuan. English to baga? Why does time exist? What? Why does time exist? It just exists. Why? What? Are you high on something? Of course it exists. It just exists. No. Time doesn't exist. It is made then. Time is just only an illusion. Oh. You're going James mode, aren't you? That's all. Thank you. So dagdag ko ra ni. So because and also I believe the saying na when we still have time, do it and make out of it. That's all. Thank you. Why does time exist? At sa una, ilaw kayo sa nanan. Oh, why does time exist? Richard ba oy kay Inter gibitsura na niya na aron. Thank you for that wonderful question. A simple question needs simple answers. My answer goes like this. Why does the time exist? So I believe the time exists before someone studied it. Before I was born, I don't know that the time is existing in this world. So, in my opinion, that question is not a philosophical question. Wala ko pa ni. So guys, ang kuan guys ako matubag kay kanang no comment. O kay ba nga nung ning exist ang time kay since the day I was born and the day I was growing up, there is time that existing in our society, not just our society, but in this universe. And I thank you. Why does time exist? When I was born this way. No, I'm not joking. For sure, time is not. Bisaya din, pwede Bisaya sir. Without tinuod lang, wa man dyan na-exist ang time, God. Kay tungod, ang oras, hinimor na sa tao. So, ang tao, gikan kita, hinimor ba sa Ginoo. So, take two. So, ang imong pauta na sir, kay why does time exist? For me, time
ang oras 1 din na na-exist kay because it's only our imagination. Kaya tungod, nakaingon lang tanan na yung oras kaya tungod sa tong giuna-una. Kaya kung magabi oras na, kung mubuntag, lain na po na time. Kaya kahapon, lain na po. So, makaingon dito na yung oras. Pero sa tinuod lang, ang oras yun, una-una na sa atong mind o usa na ka-illusion. Kaya tungod lang kaibaw mo na yung oras, kaya tungod sa giimbento sa katao na orasan natong gigamit karon na mo'y nagpakuhan kung usa na ang orasa kung tayo alas 2 o karon ngit-ngit na gabi alas 6 ana. Pero sa tinuod lang, una-una tanan. Una-una na yung pag-love sa kuha. Sige, ano na? Unsa tayo mong pan, mong cancel kaniya? Na oh? Mo ko na ako ng game na wala ko ka nang di ko katubag ana. Kay the day I was born o kami sa una. Bila po ta na be ganun nabuhat man na sa tao ng kung kita may nagbuhat na ng ilong ano nakabawa siya na mo ng orasa. Kung interesado jud ka mo himo anong butang ha. Imo jud nang kuan no. Oh, ya. Paghirap. Nya usab ra, di ba? Imagination na ilang gibuhat. Oh, imagine. Oh, mo gani. Mo gani ang answer. Imagination ra. I-search up kuan sa Google, why does time exist? Time exists because there are some people that want to cover what is happening in our society. Para ang tanan nga butang dili magkadungan. Dito. Munang naay time. Akong kuan, Time. ano nabuhat na ng relo? Because of their imagination. Material na wala gi time. Their You're watching Alex channel. So don't forget to like, comment, share, and subscribe.